Education Manipur award ceremony ama Msfds ki Pangthokkhre handak pangthokhiba bosem na lauba examination na government school dagi mark wang na pass chorpa singda mana yenthokpagi thormaduda CM Yumnam Khemchan Education ki Commissioner IAS and Geoffrey Council of Higher Secondary School ki Chairman T Ojit Singh Saruyaki Tara medical dermi ro lasidi Pakistani yang kai hena leire and at the same time angan tara manga metric thabada nipan pass to first division yo aina thonjeni ngi asuyam na leiba Iran thokiba crisis barracks de su ko isasi de waza singa adu ke bati education se serious na lawal kanga ko maning da halande mamang de puye de na pegi malipugi ida malipugi ima sing and nupi sing and logi wat thudang dagi hawraga ko nupi lan ima kai ten tongan ba dagi ko singi ko marani gai de lu Swaider da Manipur kunaida bagi Manipuri nubi singa logi wat thudang du ne palaka na si kari ninging no haru Commonwealth game da country mayam sanani India ka sanani mayam sale only Manipuri ningol ama khaktana gold medal pangi India ki kuba putodra likewise and business proud of TG Higher Secondary School 17 award given the 11th position holder yaw se asagi Manipuri women empowerment is itang na dosu yare ni pimsa singna ima singna loi mak mena empowerment